دما خوش تماشاوان هجاو اینو برنامه ما و دنگ دیروک چندا کردی ده از برنامه که نو بالکش جوارد سا پیشکش بکیم مجالا برنامه ما ایرو ده انجام پولیتیکای داگرکران لسر زمان کردی و اسیمیلاسیون وان و کرد و به زمان خود چمان عاقبن دیسا بشتربونا مهوان ما و فستیوالا و رشنبیر کردیا دهوقی و دیتنوی و ین لور و سرداناوی و باشورا و کردستان روشا پارتی و روشنبیر کرد یم بر چاوایه و پاشه و ام دناو کردان دا و حسکرین و خواندنا و چاپکرنا پرتوکین کردی چاوایه از جوارا پیشکش بکیم دوی برنامه دا مهوان که میا هجا هیا و ام ایشا و بویرا و سر زمان و چاندا و کردی و صحبت که بکن از سپاسیا و نویسکار و سیاستمدار و روشنبیر کرد برز بوبه اثر دکم و خواندنا ما قبول کرد و بشتاری و برنامه ما دا برز بوبه اثر و هن خیر بهاتنه گلک سپاس خیردار بن بله و از ایشا و چند پرسم و بپرسم و تماشاوان ما هجاجی و گهداری بکن بله پرسام یا یکم و برز بوبه اثر و از و گلک و تماشاوان ما هجا و شوان ناستکن دیسا هندکارن جو خواه بکرتی و تماشاوان ما هجا و بدن ناسین کرم که گلک سپاس ایدی هنگی برنامه مخوضای ناسکرم راستی گلک امتن ناسکرن مالا و به تماشاوان آباب از بو به اثرم جدیر که چه مازیمم من مکتبی خواه از دست پیکی یعنی سرطایی گند قشرق خانجو خواند orta lise من بردین خوان üniversite yani kazan من Ankara خوان و پیشتی سال 1908 هاتم گرتم هفته دروجا من işkence var و Çoruk şu derece gelek temaşavane mecizanın 3 saat zindan adı vakti razam پیشتی 3 سالا به اواکی نخوش دماغ زندان درکتم عربیم سری کیه کردستان جور جیکم خوگهان سویدی 2 سالا سویدی دبن کنترل دکتر adamım دکیم نخوشانا پیشتی بچی من دست بکار کرد لفدراسیون کمدن کردستان و روزنامه داغستانی هتر و پیشتی 2000 پی به ازیری نخوشی من رودان من کار مجبور بم وقت اواکی به نخوش یعنی من دبش کار بردا و بهترین دست به کار نویسندن کرد و برهم من یکم سال 1994 گاردیان سر زندان دیاربکریه جرا یکم کردکی انگومن به کرمانجی لسر به زندان پرتوگک پیشکشی گله خواه کردا کرد شبر کتی به ام ایشا خواه علم خواه درد خواه به زمان خواه بیجن دماغ نویسکارک بر هم آخوا به زمان خود ننویسینه او بر هم ناب مال کرده لو ماجی من یکم جار لسر زندان دیاربکری به ناب گاردیان نها او پرتوک بوی 6 زمانه و هنگی حاضره نها انگلیزی جبو چاپی حاضره هولندی که ورگراندن عربی اوی چاپی حاضره بله و gelek mani derketi buna hoşun derece bir yani Yunani derketi Kurdi pencere çabuyu Türkiye derketi ve hasıl am bir abiyle dükkanın gelek spas. بله بله زور سپاس و امیل ها و سری و دیزال سر زمان کردی بچه که با عقبن بله دولت این کو به 100 سالان کردستان داگر کرن و جو زمان کردی و قدخه کرن جی و نکارن 100 یکیتیان ارتوی و کردان تک ببین و زمان ما خلاص بکن دولمندی ها زمان کردی و او جوندابونه و خلاص کرد لده انجام کنکوژی و زختن دولت باکورا کردستان و جو سال 1925 حتی 1937 لسر کردان پیکاد دورا پشتا سال 1906 انجام کوچکرنا و کردان لبر باجاران پشت سالان 1990 دی شوتاندن و گندان جی عالی دولت ترک و نچاری کوچبرکرنا کردان و باجاران به تایبتی باکورا کردستان پاوجی اسیمیلاسیون و
باللاز وبيس وكد اخز دوري لدیسا و دو سال 1960 دا پشت دربه لشکری ارتش ترکیه کولونیالیست لو باکورا کردستان و دو انجام و کرنا دبستان شوینی دا به 100,000 و بلکه میلیون جنبه جنه کرد زاروک کردان ده هاتن اسیمیله کردن بر قدر کرنا زمان و چند کردی و دار زوره همکرنا ترک زاروک کرد سینمای و حتی تلویزیون و دبستان حتی دبستان شوینی زاننگهان روزنامه حتی پرتوکان ایرو 108 کرد باکورا کردستان و مخابن و کردی ناپیون دو صادی پنجی زیده جی که و کردی نزانن ده انجام اسیمیلاسیون کردی دو ناو گل دا تک آخفتن جی پیبن ترکی و عربی و فارسی و تجیبویه لما جی گلک کرد نکارن کردیا بلند ایرو باخبن زمان کردی جی بر وندابونه کرد نه و زمان خواب به زکماکی یه بیانی و به زمان ترکی داگرکران پرورده بید جی بر که امنی کارن زمان خواب و راستی یه زکماکی امنی کارن ترا خواه قرسانجی وکن دولت وانجی که وی پرسنده جی نادت کردان داگرکر فرساده نادت مزه بکن ام کرد و کنه چه حاله دا و گوتنه که ممد اوزون هیا و خوشتی بشه دار سر کوکا خواه مروف لسر زمان خوشنده نه پرسامی یا دویم اوه از بجم به تایبتی لباکورا کردستان دو انجام پولیتیقای اسیمیلاسیون یا دولت ترک به کرد زمان خواه جبیر دکن نها هر دره و ترکی و تی آخافتن کرد چاوا دکارن و یکی درباز بکن ام دکارن نرینه و دسر و مجاره و هیم ببین کرم که قالك سباس سلام وريد بو حميد تماشبانا وقال لك سباس بوك وابدا فدا اجيبك على من الريني خبيجم نها مثلا باور بك قال لك بفلها وباجي خوشاني جمين داگر كلمه روجاك كردستان پرچكرن دهندر رسا سالي دبيجه حمو زمان كردي كذا راكربانا حمو كرد كربانا تركي باش بروجوان او بو لچکرن کردی نوا کردا نکانیم براکر یعنی زمان ماشده به من نکانیم درخستا سدم یک جی او بو کرد لسر عرض خبون و ایک لسر عرض خوشیکا به نفوس گلک پر yani heger emle kalem yakın Türkiye Kürt iştirka bitirin. Le ve perbune ulusal ardafa damaku civar bun çok asit taade ve hişiri ve kuştun ve veranıcı kahat keren لسر ardafa zamanı kısa keren behevdur Kürdi kısa keren dama ku az bahs ki misal şehti hatta haftayı hatta hatnak yani yek bu Türkiye kısa fikra diyor devlet haram bu her bir şey. مثال که مینا که بدم لدیری که چای مازی باش دی بیرم که خورتک بوم مچاقه ترکیه قد نبود تنی ترکیه دبستان هبو محکمه هبو و قرقول جندرما پلیس هبو راست یک لدیری که yani یک لدیری که بشاهی ترکیه قصه بکره هر کسک شاش دما دیگو yani ev çi bu li ahari giring evaş bu çi em iro gihandin be mehari لگورا من قالك سدم وهنن سدم كيك جي ام بخوانن يعني جنابي تجي دولة ام حمو سياسة ما دوي دولة يرينا لو دولة كواكر يعني دولتك داغر كذا هل بتشي جريب النخوازن دولة دا وي داغر كريه عادت اخوا زمان اخوا وهبون اخوا بلجياندن يعني زبان نورمال بكن ليه ما شكل دماغو ما صالح حتى بينجا روش باش بو كردي هبو مثلا بارتي ديمقراتا كردستان ششتو بينجا هات دمزلاندن دستور برنامه ويل بام هبو başlandım bu Kurdi bu demago tu benga خالص اساس كردي دينه تي bu Kurdi be perverdekirin تي ve çare bu Kurdaki biji le pişti salin
pişti hafti u penc u pê ve ew partî wêrê xistinê me hatin damezrandin binere destûr û bername yek partiyê ne Kurdiyê hemû Tirkî dest pê kirin divê em berê her tiştî peyvek Kurdî heyî divê berê niştirê xwe dûr li lavalê xwe yani divêjî şûjîna çavê xwe nabînî dereciya çavê hemberî xwe dibînî بله gel em jî me jî roja evûl de em derketinin em dibêjin dijmin heştî û kar nekirî û nizanim yani em hinek sedematîne ku tu nemayê em bikin hahû bigirîn ji bo dijmin nehle em zimanê xwe ne were ku divê em wana babijin ma dijmin di mala me deyî no ma dijmin li Ewropayê ki bêk malê me kontrol dike no ma dijmina wextê me partiyê xwe nehînî yani bined bi dijî damezrandin ما دجمنا گو برنامه خود دستور و برنامه خود ترکی لیکن نه ما دجمنا گو هفتر ترکی پیبن نه ما دجمنا گو دوی هون عادت خوش بیر بکن نه چکر مکری ها راست راست ام زاربون دماغ ما دست به شورشگری ولاد پارزی کر ام به تجربه بون من مزینه خود ناس نزدیکن کو اوجی گاب دسته کمالیست انگو سوسیالیست ترکان بزانتی هاتو نابامه دا کو ام سوسیالیستن بوک ام سوسیالیستن دبی ام تنه سوسیالیست بزن حوجانا که امازن خو کرده خو کیفیر ببین ام بویجی مزن bu ویجی تسیری سرمکر و حتی دهات مناقشه کری یا در زمان نگیرینگ ما چه وقتی ما دولت دفع چکر ام کردی قصه بکن اوانه همو خاپاندنا چپ ترکان کو تسیری سر کردا کرن yani ev çepin Türkajı min tim goti ez dibim kemalist bun Kemalizm ser kırkırın u verankına Kurdistan hatiya bakırın. Evet بله çeva bu fazla zamanı kopyalım. Ha jiber ve edi dibe em wat işlik em mesela min mekteba Kurdi kat dakhundiye. Ana kimi yek mekteba Kurdi. Az خوب فیربوم لیرو مده برهم به کردی نویسن دیه ها demek yani ne istene bir hazara insan emanen dibe em bizandı bin hagar daxwase em kova kurdaki ve golat parizeki bahsi binin em bu xwazin hemberi dagirkere xwe tekuşîna milletê xwe bidin divê yekem em zimanê xwe fêr bibin du em divê em qedexeyê dînî ser zimanê dagirkerê xwe neyê xwe bine li Ewropa'nın belki tu jî li Ewropa tu jî zane em yani ya ez fehm nakim Swêd şinav dixi yani Swêd welatê Swêd ê Kurdê يا 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 şinav راست dixi راست her hemû welata binerin yek Kurdî qise nake hemû Türkî bînin Zarrı kıvam Kurdinizanın bu Türkiye. Babem. Ma leşkerin Türkiye polisi Türkiye. Le Avrupa mali var bu. Na. Dive em kima efhati serime belki müdüreş ki pürset edin hebin. Kima efhati serime millet tek dama zamanı hoş bir bike. Dirok ahvan nizanı öf adeti roş roş bir bike ev xwe dur dikebe. Yani evi Kurd nabu Kurd. Dama bine misalek pir vekil edibejim. Du xwartên Kurd bînin bahevdû yek qet bi Türkî nizane û yek jî qet bi Kurdî nizane pîvanê bipêve ê Türkî qet nizane tu nizane sedî sed Kurd e din jî qet tu dinerî yani nek sûcê wan ez yani vê hefte ez vê mînakê didim nek ez ciwanê me xerab dikim bela ciwan jî gal qusê hemen belkî ew jî gudarî bikim zane lê çi ye dema ku milleteke însanê xwe ciwanê xwe bi zimanê xwe perwerde nekir ew milletê bertêkçûnê be sedema ku îro roj bi roj Kurdî ji nava me bar dike koş dike sedem ew e em xwe ez vê gotina te hurmet dikim lê ez qet gotinek binê êdî bawer nakim divê em nebêjin polîs û Türk û cendirme û nizam çi nehelin Kurdî fêrin em bi xwe xwe nehelin misalek din ez bidim bine ez 3 sal zindana Diyarbakır razam belki nizam tu razayr ne razay ez nizam هلي هلي از حبس صلاة رزم از İnsan ki me godarı dikin belki gelek manjı razayı li zindana Diyarbakır Kurdî me qedexe bu tu jî baş to razayı lê em ji zindanê derketin me dîsa Kurdî ja xwe qedexe kir em divê haşa yani ez fehm nakim ew zulm û zordariya bi zimanê Türkî me hev kirin ji ber zimanê Kurdî qedexe bû em nikanî bû bikenyana digohim Kurdî kenyanın heşa me nikanî pozê xwe paxîşka digohim Kurdî wanî kiriye lê ew camerina ew canekina derketin Kurdî xwe qedexe kirin ma Türka gor xwe qedexe bikin
نه ما به دهان بلکه بیستان جایسنی زنم به پرتوکین سر زندان کردار لیکرن چی ما ترکی تو لیکی؟ چی ما کردی لیناکی؟ ها demek divi em yekem sedema nefêrbûna ziman an sedema ku em bi xewfa xwe dikujin yek ji emin ez qet wekî qebûl nakim ne dagirkerin ev yek yani ji bona ku em li xwe vegerin yani pirs belkî azude ew bes qasî bîra min yani ji bona em li xwe vegerin divê em berê herkes soz bide wekî min çawa heftê û حشتي وشيشات صوزداك وأزيه بكردار تركي قسانكم والمالا مدوي تركي تنبه وأزيه بتركي نانوشينم بلا كردي ماشي هر يك مالا خد بي صوزيه بده وريخستن وبارتي من صوز بدن بريار بگرن روزنامه خو کواری خو ترکی در نخن جوین و خو پیشاندان و سمینار خو ترکی نکن شش ماه تبنا کرد چهار خدا گرن هر کسی دست با زمان هر تش برای من عزیز ام ما خدای عالیه زغلیه با ما دوین زغل یعنی تنبل بکنه که زغل فهم نکه تنبل yani me xwedayî wî alî em dibe dijmin û dijmin rojekê me nedîtî ber pirşarekî me serokê rêxisênê me ya negotî em min sedem em çima tu serokê partiyê tu Kurdî nizan tu rêvebirekî partiya Kurdî tu Kurdî nizane ma ne şermiş ber me birayê min ji ber vê müdür eşkirî bo pirsek din bike fêrbûna zimanê Kurdî divê berê herkes mala xwe dest pê bike soz bi mala xwe di Kurdî قسانك عربي وفارسي يعني قصة ماش بركو أمن باكور كردستان إذا بيبن دو دبي بارتي ورئيسين ما حمود دفج كوار وروجنامة وبرنامج خوي بتركي برد شسه هر کس جبین و کنگره خود چه دو برابر بکردی چیکن باور بکه 6 ماه بر هر ساله که او داخوازه او ترساق ام دیویژن وی قط نمین مترسیه قط نمین زمان وی خواه بگره لی ام ناکن و ام فیر بونن دجمن دکه فرمو هلی ناو خاله که دیوه و پرسی هبو لیوه آنی زمانه یعنی از پرسناکم هم بشنا و پرسکه دیو پرسکه و سه و بله و ناو پرسا مجی که و هیا و ناو بریا و 12 ایلون 1908 باکورا کردستان پارتو رخصن کردستان لحف نکرن و هورا نوا نخوخیان بیشتر دیکرن پشت پکچونا و پارتیان کرد و دیسا و 12 ایلون 1908 پاشد در فتح نو سود نورگرتن و خواه برخستن نکرن به هزاران جوان و هاتن و چون اروپای لورجی نکاریم بین جمعه و لوار زمان و چاندا کردی دا زیده حول ندان ننویساندن نه آخوین و هندک بچک یعنی هندک چکرن و همنا نجی فعلی کردی بونن برای هنکن بسکریکا چینه و آلبانیا و ارناوتوخ و هندک هم بسکریا و یکیتیا سوویت دیکرن نها او همه ولات هلوشانه لیدی ساجی که ناخازم بین جمعه و ببینیک نها جارا از برنامه و تلویزیون و کردی تماشات کم براستی هنک نهاجی هنه تشت 40 سال پیشکانه ها دوباره دیگه دوان زده پیشکتن جی چه نبویه یعنی مرو میده حیری راستی و هجمار سمپاتیزان و آلگر وان پارتیان رخستنان یک کونار باکرا کردستان لهزاران و در کتن 10 و 20 کسان مجره و بری کردستان چون واجه گوتی و روزه که یکی نگود ولا ما خلطیه کریه و چما مواکیه و جینا بیزن و تمن هندکان و 107 سالی دانشی جبوان ایدی هند بونا کردی جی پر راستی بدرنگه ایدی پرسا من هایا سیم اول لگوره و صدمان تکچون پارتی و رخصن کردستان چنه اوا خاره که خارا دین
جبو کو ام جوه روشه خلاص ببن دوی ام لسر دیروک فولکلور زمان و چاندا گله کرد دست به لکولین نو بکن یعنی یه مازن بکن دیسا خلاصه از بجم یانجی جبو سرکفتنا جوه روشه و پیوستیه کو رغسن نو همو روشنبیر نیوسکار هنرمند کرد بن بانه که دا بجبینه بچکن همه بنا بن بانه که دا هین چه فکرن سر و پسکره که بو کرم کن قال لك سباش سدما تكونا رخصتين ما يك ام ايديولوجيك بون يعني از وقت ام دبي ام از güçlü diyeceğim az fena ideolojik mezden dami Parti Demokrata Kürdistan'ı bu Parti Demokrata Kürdistan sala 65 yıl bakır Kürdistan'a bu da mazadın ser hatta tebeyi bu وقت ما قلت دستور برنامه ما جي كردي ونوكيت تركي بو او بخال بامي هبو بري كذب يمكرتن يك سدم او بوكو ام بزانتی yani dübendiya ideoloji kısmı nava me şu em hebdü kebin em henek maviş bunek komünist bunek Rus bunek kim bun leyek ne bu Kazi Muhammed Şeyh Said ve Mehmet Mustafa Barzani yani şu belli ev vakti ki em ve adibinlerin em bu an hat mezinkirin evana ji hemmu politika devlet ya kemalizmi bu da kubriya sosyalizmi خلقی yani güvenin Kürt هبدو پرچه بکن سده مقدن ام به تجربه بون yani tecrübe metne bun her çok azı av mesela çelluna ha tu bugirtin didiro kabakro Kürdistan'da da kata girin bun benci hab asya kadar tu bugirtin dama ve çayı vakir bir bun vaki egil berde çabı düşman kumazın bun av bun yek demre dibini çellu hak nabiyom çellu haftatın askerin av bun yani zede kese gu amji وانگو داری بگن تو نبون و ام پرخوینگن بون ام به ایدئولوژیک مزین بون ما تشت گوداری ندکر چند حد ریسپیه ما هواجی ما گوداری ندکر ما دیگو ام کم نشوپه با نزانم پاشوروی یا گریجی و چی زانه yani از این مثال اکتن بابی مقد مکتب نخونده بو لی وقتی هات سوید من بابی خواه گوداری کر از شاشما باور بکی دیروگزانه کی belki üniversiteyi kazandı bu okuyun zanım. Müttefika bsarık vaktim ya mıgut men emçava rabon. Men çava ev işte babim dibine gut. Şiberku çi bu de hala sosyalizmi de peşverutu paşverutu hep bu paşveru vani kebnu kamnare ne xandayı gündinin de em proletariat diktatörü proletariat bin yani mesele derece em bir kalıbı mezin bu. Do em ser himine tevay mezin ne bun لو ما جي ام بابكتن وك جنابه تجي قوتن ام سر ايديولوجيك يعني ما بلانين وقار ماركس وستالين سر ما شر ذكر بابكون ذكر لسر انا ودقاسي كوندكي كردستان تنبو ما دابو حشا جناب ما دابو دقونا انبر خوجا يا ارنا ودقاسي كوندكي كردستانيه يعني قاسي الريبل من كردان بو قاسي الريبل كي ما جتنا بو زانبو ناوي يعني ya berçe hegelme jiyana Mehmet Mustafa Barzani, Gazi Muhammed, Şeyh Said Piran, Said Rıza ve ev hemur benin tevgara Rojavata Kurdistan, Komala Kurdistan el Mahabati, Darbekirna Gazi Muhammed. Ma bana nizani bun. Ma hatta ve çağı geldik şime Celalet Bedirhan rahmeti sağ bu yeme nasıl zikir bersere bu. Zane. Rabanoş burşina ket bilimir. Yani me kesi konas nekir. Melle Mustafa Barzani bersere me hudud yemedi bu. Merdinu kızın tepe ve nizam sülop bigabe. Bu denge fişek yevan güle van da dikkat gühe meşi. Leydi sadece men nizani bu. Yani vakti az bece me faham yani. Melle Mustafa kiye. Bizane. Bigo paşveru nizam kiye. Haş bu çi digo tünş berku düjmen Rojak Barzani derketi mukadda siyasi وحتى هيجي هر شرداق الكراش بونا برزانة شغل راكي كانوا قبات كرن هاقل أم بيروك يبوكن أما بيا باش بيرن والسدام ويجي بتما جبركو برزانة دما دس بشورة شكرن قلتن أم لسر عرض أخوة غريبة دسلات يخوة ناس ناكن أبا خالق نتبيه يعني تلمال أخوة كسكي سسريخو ناقع الله ها جبربي اي ماشي ام برابون بايديولوجيك بون وام بابكتن واوانا بزانتي كماليسن
کمالی شخص نوامن کش که من وارد نزانی جیبون باش بلکه تی بیرا تجربه بلکه هم بلکه عمره ما وقت مثلا مثلا تربم yani hamiya دوگوتن دنگی پوتین لشکراتین لکسه کی تدبیرا بیدنگی نگرد راست پرش کرد راست yani daha دنگ ما دوگوتن از باش مفاجی گوتی از همچه دبم مخبر شانس بالار مگو که دنگی پوتیناتی دشکی بکن کسک نکرد ها چی بو darbe چی بو yani حکم لشکری هر سر مناقشه ما چی بو قالوا اب پیشبروی پاشبروی حساب کی کرد yani ام ولاد پاریزین وی دمی آواکی ور سری متبله کرد داگل کردن ایدی ام مثلا خود دور کتبو یا حکم لشکری هاتی ام هین مناقشه زین قالوا اب پیشبروی پاشبروی حساب هاش بر یک نزدانی بود دو ام زارو بود سه تجربه متنه بود yani شروکی میوه چاری بیشتر 5 سالی بود از باش دانم Sen aşiber mi mevan da kere le iş bona ku em hemuk çola ketin iş ber be tecrübe bun em bu krep çola ketin med bir yer da yani dugotin yani ne bir yer bu em vegerin az bu yokti hatim süt esper ne hoş bum yani me dugot az bu tedavi bikim çabe ko ko Muhammed işte ko baş bir gaz vegerin le aba bu çer salim hin elberim رخصني ما تقول مهر كو پرورده بکن فازانا بکن امی بگرن لی کسب نگر یا جبر کو ایدی دماغ کسب نگر یا دو پروپتون دکتین پیشیا تبگر باکوری کردستان چی بو ای ولد بنده اوروپا بو ای اوروپا جیب نگر یا او هیوی هموها شکستاندن و او هیوی بشر چکداری قالك ببر فرمون او هیوی بشر چکداری کود برجواندی کرده دبو همو تیبر yani az naxwazim têkem nabîdir wî şerîçe anî serê Kurda şo diyarim lê a herî girîng ew em Kurd ciwanên me yî wê çarê rêspî me niha tu carî dîroka xwe fêr nebûnin û dîroka xwe ders negirtinin heger millet ser koka xwe mezin nebe ew millet ew ê tim wenda bike em giş vê dibêjin bi rastî belkî daha caran gotî min sedan cara gotî serokê me werî gotinin lê em pêkinin em dibêjin kes wek welat Parîzê Kurda serok û rêbera xweş nabêjin lê yek pêkînîne ha ji ber ku me dîroka xwe jî nizanî bûn me dîroka xwe jî me nexwest em fêr bibin piştî em reviyan sala 2000 imkan çêbû ku hinek vegerin hinek partî vebikin yanî hinek imkan çêbûn lê tu bala xwe bidî ew kesek ji Ewropa vegeriyan hemû sal mezinin tu bala xwe bidî tevgerên Bakurê Kurdistanê hatin damezin hemû ê salê şêstî heqtênin em bi îdeolojî hatibûn mezin kirin me wenda kir lê heta rêve îro yek serokekî partiyên wê demê rêvebirekî wê demê dernekê tîjraya giştî eşkere nekiriye negotiyeke ku me wenda kir aha me şaşiya me ev bû îro ew kesek wenda kirin dîsa dixwazin li Bakurê Kurdistanê partiya çê bikin ji wan pê bî kes tu neyê yek zarê xwenî nax nava tevgerê yek merivê xwenî nax nava tevgerê ê herî bikûkê wan jî 5 salî ye ê babê min piştî 5 salî tê kanibin çi bike lê hûn pes nexwe didin tu hadin rê divê îro me çûyî seredana filan mezelê kirî me mirî xwe bikarin heqê wê ye em çûne îro me ziyaretê filan partiyê kirî babê min partiyên siyasî bi daxwaza azadiya welatekî wextê derkevin karî wî ne ew e ji bo ku tu her bîranînekê ji bo tu her dawetekê ji bo tu her şêhekê ne serokê partiya diharin endamekî du endamê xwe tu dişînin ew diharin yani wazîfa xwe senavê partiya li îran xwe mijîl dikin mijîlahî hemû ser navê serokên çûnin nizanim ser ziyaretê şe mezela yani welhesil ji bona min baweriya min ew e ez hurmeta hemiya dikim ez bi xwe li vê derê banka xwe jî dikim ez gulamê hemiya min hemûş min jî baştirin lê dwarê siyasî dî yekî ser neketî û nakevin hêviya min rica min ew e ya dev jêberdin ya ji wek aqilmend rûnin aqil bidin yani xorta perwerde bikin dîroka we wenda kirî me wenda kirî bi wan sedema ku em têk çûnin bi wan em ji bo çî Ewropa wan em me nagerin bi ciwana
نخوان نکر ریوه بری جوانان هگر تو بو ریوه بری جوانان یک جوان نه باته ما yani جارك السويت ما جبينك شكل خورتك جهات او جمهاني مقول كاول بيان بدفاش بكم اندام هاد دور ذكر جو ابو ما زي ور نبا وش بكم هم جو ذلك هم هم قشك الهم بره تجبون هما وحم يقول لي خو سهلا بره تقانون يعني ما زمان خو جدام شفتوا عازبون ما حبدوا عازب كذي اشتا عازب متش ما عازبين او كين بمره بلا عازب ادادك بلا كسب او تشتاكي نوري او تشتهي دلي مدى روج كده كذا يارش بربي يعني از نابجم خرابن ام تشكي ور نقولتي نابجم جي ليه باور بك سياسة تا باكورة كردستان ايجي تك برنن وان ريبرو سروكي ماينهان وان بارتيين منن وان تبقر نوتين دامزاندن اون دبي بوك اكل من روني المال خو هر كسك بري شو دست بيبقى زمان كردي مشي قلت میگو دما herkes مال خو کردی کسب کی کردی ما خلاص ام ناظرسın ام 5 milyonun dur başvuru Kürdistan'a azadır bu üniversite yani mektebe sıratayı hatta üniversite Kürdi yani Kürdi namre ve her roş ki izin gibi le em şu mala khodes bebin siyaset aynı işte em herkes şu khodes bebin az ana şey tu hep salimem az bim sero ki parti kezi çipkim bre me kat kaç gibi hager az makul bim yani bu eser خود وجم ناخذ کسی غلط اج معقول به مجال مالا خورونه چند خورتا پرورده بکم دیرو که بدمان زانینه بدمان تیکشون خوش وان بشم بن یک دن belki توش وجن زمان از ایمن رو تبیم ایک جوی زندان در کتن یک انسان از لی راسنات من جزارو کر خور بعثاوی کی میگم چی ما نکن دیگه یا پر شرط و نخواست زارو که ما ببیشیم حتی الورد وندا کرد ملتي بنا ما زمان خوشي بربوتك دخان موزامبيق وغينا وفيتنام يعني بالحاصل باش تزان حميات قلت كما امنا بشن هاگر كوري من ايرو نزان باش بو شكتي مزينداني او لك بچاوا بكرت نه هاگر كوري من نزان باش بو چي سدمي هاتم اوروبا او چاوا بكرت نا بكرت ها demek ki تبت چي بك ام سياسي خود دست پی بکن انبری خود پرورده بکن زاروکی خود پرورده بکن خارجی و برازی و دوزمان خود پرورده بکن ایران پارتی ها بنرسد دیشت از ادعا بکن یک پارتی یک کسی سروک پروین البابی yani ya زاروکی gibi تونه سال belki جزء 40 سالی سروک اش حرمت تاوی دیگرم مروبکی گلک زانایی جهاتی اش حرمت تاوی دیگرم لیلی بنا یک مربی البابی هی تونه ليجر ناوتن يعني من نبدا بلكي ببر يعني بلكي نخوش بيجي بنرحم مسروكين بارتي باكر كوسن يك زاروكي وان باون تني باشه تو زاروكي خناب نبا وي بارتي تو چوا ايمت خوازن از اجنام انت ها بروبلم او دبي ام حمود شيش خود دست بكن زمان خود دست بكن مالا خود دست بكن سياست خود دست بكن ام حمود ريبرين بارتي حتى بن هر یک زاروکی که خوبین و ببین 14 ها او وقتی که خورد بن خورتاتی نه یکی وقت من 6 تا 7 سالی نک از نکان خورد که اقناع بکن بینم شو محل ذکر قیمتم ذکر خاطر میزانه لفکر سر معاوی نکرد راسته از این بلکی سالی 7 دیجی جامعه مدرن سال 22 دیجی 30 سال فرقی دواری مجیده لی وقتی که کره من سیاستی ده او یلگل به نك از كوريا من خورتابين حوالي بي هبي بي ولا مش شاكي بكون ولا مش بليزين ولا مشي بكن وقتك هاتن اوي وقف دو بيبن يك بيكي زيادة دبن شو بالبي دبي سياسة مجبور وريد هاي قبو قارن بري دست بيبكن خود دست بيبكن هر كسك زاروكي كي خبينه اما مسألة حال دو شو يعني نظام يعني بلكي ببر دوزالي برنجي الحمد سياسة نظري خودكم از ناخوازم ومتجارة حقارتك الكسكي نكريه من نابي بريس كمال بقيداز قالك يجي حزكم راسي إنساكي قالك تيجيشتي ليه تشات بينجي صالي يك إنسان كيف خاطر نخ نبا يعني في بالي ترى نبه هذه كاريات إنك عايز شيء فهم بكم سياسة تيمش بوه بيش ناكبن وهر كيم دكن يعني عزي بريخسنك بده كسب بينجي صالي حبتي صالي عزي شيء ما لم نكفش كيف إذا أولاد يعني بروبلم أوانه ها شو برد دبي إيلو
لباب ما برسنتاج بول اول جانش بيردكم كشري من هنكي قال نا فرمون انا فرمون برسنتاج الجوري برسنتاج يعني دبي ام بي كشا هي بي بروبلم واسنا جه مريب تشاو تشارس بك لجورا من دبي الباكور كردستان إلي سياسة بسرناكم المريدنا بلكي شاش أنا حرمت حمي سياسة ذكم سياسة نظري خو ذكم دستي حمي راد ميشن قد برا بروبلم إي كردستاني ذي قصلا قد بروبلم از غلام حميام حميا كيم تر حمي سرين من ليه دوار سياسي يجي بسرناكم وسرناكتن هاد بيش بونا قام بسركبن دبي إلي الباكور كردستان جوهرندنا جدي جوهرندنا بنجهيك شيء دبي ام دست زمان دست بيمكن امش فولكلور دست بيمكن امش ديروك دست بيمكن هر بارتي ما حميا من التي يك بارتي لسربي مناقشه كن و كورس دان يعني بحفتي سر وجا مثل ديروكي حفتي روج زمانه من التي يعني مثلا مناك دين بدم يعني وقتی بولوني شرعي ازاديه ولاتي خود كن وان ذاكر بارتي بريار دبي ام بيجي بماتش ما افشر وان ذاكر دجبن دبيبن مناقشة دقيقة أنجامك دبي ولا ما وان ذاكر يشباركو ملتي ما ديرو كمان ديرو كأخوان زانا ما وان ذاكر يشباركو عمي تشاوا بروحيتك ملي نتسوي هم بري مش بكن ما نذي ملتي خوا دبي أم شبكن دبي إذا مش راوسين أم راوسين دست بپرورده زمان وديرو كيف حتى كو أم ملتي خوا فيري ديرو كوي نكن أم شر نماذكن 3 سال 4 سال نظام شر وسینه ملت خو فری دیرو کاویدی که پیش کره آزادی سر بکنه امام کی اونی که چی یا پارتی ما گویی ابو بس اما ایدیش برد دست بکن دو هر یک بده کسانه yani kim ababim yani ev şu bu bakırı kursanın yüksek yer görmem aslında xwaz men müdahale karivan bugün spasi vancı dikim keddanın bedeldanın hürmet hamiyat dikim li duvarı siyasi de yek jibsernakebe lugoramın dibel bakırı Kurdistan'ı bevajök nö bedes bekirin ev bevajon sivanak netevai ku bikar bi zaman folklor çandu diroka kurda bil juana bevekirin وهم هر کسی البدری پرورده بکن و البدری قرص زمان و فولکلور بیداین البدری تنها کردی بقصه کرن کردی فقط رخ بکن به دزگه آنجی بکرن از دزگه ما ملی هر وقت بگره یعنی ابانه راحته لی تی ملت خوا جی اسیمیلاسیون جی خلاص بکه تی ملت خوا بویریه بگین آزادی آویشی راسته زور سپاس نهاو دیسا هم بینه پرسکیدی و 200 سال 19 هانده دهن امپراتوری هلوشیان و دولت نو هاتن اواکرن لی کرد جوان نتویان بونه قربانیه که و توجهی به نفوسا خواه میلیون و براستی و نبینه دولت د سردم عثمانیان دا حکومت ترکیه دا هنگ روشنبیرین کرد و دیروکه دا هم دبینین که جبو آواکرنا نتویا ترک آواکرنا دولت خدمت کرن هم زانوه و هم زانن که ارکا روشنبیرین کرد لبر و مزنه گر روشنبیره که جواک رونی بکه و بخواه را ری بده جواکه لخوا پاشا بکشه براستی او پر زحمت بو گلی کرد و ریا خواه یا راست ببینه دو روشنبیر و سیاستمدار کرد و دوی و پاوزجوی دا و پشتیوان ملت دین و بردن ایرو روشنبیر کرد هنه که به جهل نهاجی که هلگرن دولت قلگالیست هر وها روشنبیر کرد یه هجاجی هنه که نهاجی سر پیان ده سکنن و خدمت و سرخبون و کردستان دیگه بله و 25 و 26 ایلون 2021 سال ده حقوق فستیواله که بشتری روشنبیر کرد هات لدار خستن روشنبیر و هنرمند کرد و چا پارچه کردستان و از بجم عرب باشو عراقی بشتری فستیوال بون و این باشد زانه پاشه این بین زمان و فستیوال روشنبیر کرد ده حقوق و بشتری نزدیک و از بجم
50 میوان لهر شب پارچه کردستان لو باجار عراق اروپای و پیک هات و هنجی بشتاری فستیوال بون افزانم و جا نها پرسامه اویا پرسامه یا چاران بیو و فستیوال روشنبیر و کردیا دهوقی هات لدارخستن آرمانجا و فستیوال چی بو آنجی هون سر و برهم خواهین عاقبین یا خاله که دی فستیواله که وها اجارا یکم و لدارخستن آنجارا جهه که دی هاته بو شکرن دیدا دیسا و خاله که دی و لباشورا کردستان چی قاس گرنگی و چالاکیان لبه رنگی و تداین هندوکارن لسر و مجاره و تماشاوان ما هجا و تشتکی بیجن و کرم کن باش قالك باش فرمو نها دماغ ما قسكر ام سرس دمن كو ام شما بابد كبن شما ام ما ونداكي حمو اساس وخطا خط نتوابون بو حقر ام سر خطا نتوي مزن بو بنا ريخسن خو تشكر بنا تبقى خو اما ذكر بنا ام يفسكت بنا ليه ما وانكر ام يبهنا لك ما بحسب كربون نها ام الايرو الباشير كردستان بخوازن نخوازن دجمن جي بخوازن نخوازن دولة تكمه هي هر شو قاسي او دولة عمد قاضا ناب نتوي هين ناتي قبول كرنشي ليش بو ما كردا دولة تكه حمو دم دزگه همي دولة بني هي تنها بريالك مايك ودنيا آن دولة مزن بيجي كردستان اسفر حقي وي هاو ماي وكي تشتغنا ماي حمو تشتغنا هي وحتى هناك تشتغنا هن قال لك دولة قال 6 صار يتنهي ديمقراطيا نابا ما هي دولة 6 صار تنهي نها عم بيجن تركيا عبا 6 صار كومارا تركيا تشيبيه ليتو دينار بحزارا روجناموان وسياسة مدار وان زندان دي ليتو الباشور كردستان دينار دولتك وهي ناب قادر ناب نتويد نهاتي قبول كرن سالي جارك بناب فستيوال دوكي يعني ياك شيء با بنجابو چه با حمیر روشن بیرون نویسکاری خود که هر کسی سر بر همه خود قصد که ان هر کنفرانس بابت کتابی لی اب کنفرانس که من باشداری کرد اولی از باشداری بودم با یعنی کنفرانس یکم با پنجاب از یکم باشداری بودم سال 2007 از نشاش بودم ابا جا پنجاب 2022 آلمان چی نامه آوان آره ببینید می باشوری کلشن کی بود تو بکاری به حمیر روشن بیری خوال لسرانسال جهانی شرچ پرچه گلسان بداری تو بکن برابین لسر بر همه خو قصه بکن شبر کو تلویزیون همو جهانی جی برن بر دنیا تا گذاری که دوی مساجی بده که به دنیا عالم زانین که به چه قاس روشن بیر نویسکار و هنرمند کردایه دوی تو بده زانین که بنره هگر بوانا دولتك سر بخوا بما تشواسي كار وخدمت زمان خوا واجيران خوا يبقرا جبركو عربي هبو جناب تجي قلت يعني نقم فرنسا ميوان ما عربي هبو بعربي يعني بزمان خوا سكرن بكشكل زور نذا سروان قلنا قلت نا بدي بهم الا كردي كسبكن لا جامعه جدركات بازادي نرين خو عربي قلت هسه ما في فستیوال ام با فستیوال انتی چیکرن مساجک بو دنیی مساجک بو جهانیه بنرن به چوکاس مچنگک یا وکیل کنه دو پیچک آزادی ماده سختی دندری به آزادی ما هزار روشن پیدا کیه تسهیل خود هر کسی که بنرن گوداری بکن هر نویسکار سر برهم خود چاو نویسان دیوار بحث برام پرگرینگ مساجک شبو جهانی بو مساجک نش بو کردا بو yani em dibêjin kefexwetin erî konferansekî bo kutar çekir nivîşkarê Kurda bû lê ew mesaj berê wê ber bi cîhanê me bû ji ber wê ew mesaja guhat dan baweriyan bi gihan cê xwe dewletên cîran dewletên dînî mezin hemû dizanin ku heger Kurd rojkê bûn dewletek serbixwe ew ê çi qasî demokrasiyek xweşik pêk bînin ew ê çi qasî hurmet û وقيمتها نویسکاری خو بزنن دوان شردین کو لگورا يعني جهانی شردین کو نه tam فرموجی دوان شرداد توپ کرنا آنینا باه بسرانسر جهانی 105 رفشن bir نویسکار و
پانر چیز کن یعنی روزا یکم وکرنا و به آخفتنا سروک برزنی هات بکرن و پشتی و فولکلور کردی درکت و حاصل گلک تشتی خوش بر روزا دا به پانر دا چی کردن سری سبی حتی دو پانر پشتی دو پانر دیمون آمن او گود تو قصه بگی گلو تا رومان خوی آن یا بنابی بارزان دیگری که انفال کردن 8000 زلامی بارزانیایه گلو تا اب رومان چاون نویسندیه یعنی من بوچه مجالا من ابو من سال که باشور کردستان لیکولین سر انفال کیه والگور اول لیکولین من نتنی اب بارزان دیگری قرینا بارزان دیروکا روش انفال و جنوشید اوان همه بر همین انفال اینه که من نویسندیه وقتی که من چیلی کولی چکی دیبه جهان بزنه همه بو به اثر ماده خورونشتی نه بیشتی و نه نویسندی از مالگریامم مثلا دانا دایکن که میری وان زلمه اون هاتی وان فکر کریه من خورتیم بابی خو ندیتنن پشتی بابی خو هاتنی جانی دیتنن به وان قصه کریه ملگل وان قیزین در درگیستی بون زواج ما سیارو ما بون لك حتى ما بون درگیستی وان هاتن ان فکرن ان من عسكرن وان بيبي بون پشتی اللي يكونوا لك برفله من سر رومان اخو دماغ اخفتنا فكر او جبو جهاني نتنج بو كردا مساج من تشاو ليكر demek elçi bu yani bu kurda bu cihani dü mesaj bu yek ev demek Kürdistan'a azat yani serbukha be ragihandın ve var ev Kürdistan'a serbukha ve re bir hamir revşin bir ve da ku bakar diro ka khabin nefsini kima bar diro ka barzaniya bu diro ka Kürdistaniye eğer em diro ka barzaniya baş bizanı ban و مزانی با belki İdol Bakır'a Kürdistan'a ne ketna verevşi لی جبر می دیوی جبر که ملت دیرو که خونه زنبن اوه تکر بک باکر کردستان مسئله باش کرد شده ما تکیونا میگی او کم دیرو که خونه زنم اوی دیرو که بو یعنی انفال لبامن نرینا من متمانی زمین دیسا یبیم دو خطن آن دو نقطه هر رشیه یک لباشوری کردستان انفاله یک باکر کردستان زندان دیاربکریه اگر ام وانا با اواکی برفله به زمان بیانیا ندن وان ندن أوروبا أمريكا أمسر ناكب نبي أوجي بزانبن إنشا أنفال يشوفوا أنفال نتن يسدوا حشتي 2000 إنسان ما بساغيب بن عسكر ناوي أو شون اللي قالوا لدوان دايكي وان جيني وان زاركي وان شواجيان وكم دزانز دسالة حشتي وان يعني ويشاغي كردا كارجي نذكر يعني جيني كردا قسم دخوازن بيجم نكاربو نجنا كارجي نذكرن بيشتي ميلي وان هات أنفال كرن قالوا واد دايكنا زارو كي خو چاو مزن كدن وقت برسه قال گرینگه ها تو بي برسه بي بد اوروبيا دبت بد اوروبيا كو قالوا جبو چه او جنا كرد خد كاردا كر انشاءات الخانيات كاردا كرن جبو چن قرش پر بينن مال چي زحمت چي دكشاندن جبو تاسك اف بينن هوزان چو زحمت چي دكشاندن اگر لشکری صدام بي بعثي ابوش دكشاند بي ابد هات مالي اگر بي نعش تاسك اف جزارو كارتاني داكو نمره حتى شمر دو ما مسمى جانا ابا متن ومتن ليبي وان شفت كتبون نمرن هاجرتو بي كارستي ندي جهاني او جهان بي نعسه وشغي جهاني بتشبه النخ ما ونسه حشتي 2000 انفال بو نتشتكي تو زندان دياربكر ندخل كين نبيجي مقبو خاري جوب رادان ما يعني او تشتيك هاتيني سليمه اما شرناك مش هر كشي دي بيجم مغوتي من بورتيكا خوي نفس اسانسورناك ديبت بيشه تو شر نكه دجمن كاني بسالته تبيشه ها شبر بي مجال مجي او رومانا بو يعني بارزان دغري سنه فالي بو ما خفتنا فكر ما من 20 دقيقه بو باش مش 5 دقائق اذا خفتنا قلان وبراسي كا اخفتنا فيسبوك سير فيسبوك جهات بلاكرن كشي بخازن دكارلو درجي بخوين ببينن برادر هر برادر كي سر برهم كو هر برهم بابت كي بون او انا حمود دوله مديه كردابون دوي کنفرانس پنجمین یا دو کده مساج خوش جهان الهدان کو حتی انها مگوت یا دولت هم داگر کرن افسر سال وقت باشوری کردستان کو اواهین دقیقا نن تبیل نبوی دولت فرمیج قاچی اون خلاص نکریه یک حمل روشن بیرونی بشکاری خود خزیندانه
ایمه جکاش بورن بیشکار و روشنبیری خو کنفرانس آماده دکن مصرفی وان دادن حقیق بلیت وان ریا وان خوارنا وان اوتی وان حماو دادن شبو بین بدری آخفتنا خو بکن بحث خبات برهمی خو بکن اوای شانزیا مکیشای دبی بله ام هاگر خودیون بن دبی ام پیشگیریا بکن داغ ابل دولت اکثر بخوا سپاس کرم هرمون زۆر سپاس بەێ و پرسەمایە پێنجانجی و ئەوەیە و ئەمزانن و پشتێ فەستیڤالێ هون gelek dewerên Başûra Kurdistanê geriyan دوێ serdanê de herî zêde çi bandor we kir û gelo tiştek heye ku hîn dixwazin di ser serdana wê ji me re bibêjin keremke سپاس باور بکه ایمن از نوز دا چوبم کردستانی 2007 چوبم شبو لیکونیم بکم سالک ما بوم نهاجی چوم yani her gecek yaşımın bandora kim mesela sanırım. Ya bandora gülsem ki hem de bir şey var mı kurre xat sabah verim. Şiver min seri got bu got yek zarok siyaset nazara pertini mükürre fakir verim. Bavar beki şu an malamızda Türkiye mülki kadar hunzalim gotine hakikat bahs bekim. Le Kürdiye mi bedi tinafa bu habuna ala Kürdi, Suriye Kürdi, Kürdi kısakirin şaşma bu diyor babu Kürdistan'a vay babu yani am diyor babu bana ala Kürdi babu bana Kürdi be yani tesirek varsa kir go babu az bakarım söyle az yer romana Kürdi benimşin bu rast kırım ne hagi romanayı tu kwa ti bigeci ham bigi yani vakit mugod ya bandori def mi berde askal bu şey hapse amri min li evzarok çıkwasi bandorek mazir serkir aşaşma حوالی خود دپی بیا و دیگه خلقی بچه کردستان تو نیورن ببینن به کردستان چه آزاده چه خوشه چه راحتی هایی هم دیگرن اری بده بنا وای کنجی پشمرگادانی کنجی خرفانی سویجی yani em ava serdana Şeyh Feryat Barzani'ye kure mesela Seroke meçhul serdana fikir evli edici kelek avi nebiye kahraman romana Barzan digri nebiye ve او گل خانم دیلاوی بو او جی اوه روماجیکا سوزدان گوتن امی به سورانی شابکن مجوان شاندی احتمالا که به سورانی شابکن دوان سردان adı şfa beter muhas pile kamın xojala ulite Kurdistani kuremin jala ulite Kurdistani le arman hedefam hamuş bu kuremi bu kureki 19 saliye le Süveyt çebuye و السويت مزن بويه مقول بلا حسي بتعمي ببينه داو بكار وكردكي مزن بفه وكردكي خناس بقى وكردكي كان سوي لازم يكشي بو بأليكاريا كردا بقى أليكاريا ولاد يخاب بقى جبر بيبو يعني أزجادا كيفاش مش مو بيتر باندور أرسال فيكر أزجادا شاط كرم بختوار كرم وبراسي از يعني أشاش مام yani مقول شاوا evlav kusanay tesir sekir şu bu veji dixwazim bir dîsa diyar bikim eger birasî siyaset medarê me dixwazin siyasetê bikin divê zarokê xelga xwe mezin bikin ku wekî çawa barzaniya di hemû derê vê zarokê wan li gel wan bûn ku îro ew zarokên di 15 saliya xwe di serî çiya bûn çivînga wan ji wan dirêjtî bû li hemberî şer li hemberî dijimê şer dikirin îro rêveberên Başûrê Kurdistanê ewin هاگر او در نکت مسئله چیا وای کیفا خونری با وکیلو او جل اروپا و نحمون اشبه به نه خود جانا رخنه دکم برادر دیوچین تو پر مزار منه ام بزور بینن اره ام بزور بینن چاو دیجم بزوره ترکی مزید فرکن دی امریکا بزوره زارو که بین ترکیش دبی اون دارن کردی تخنی جبر به او گر yani şimdi beter muhas kuremin bibine pire kamışı bibine şber ko avjiga Kurdaki gibi velatı kabin çi tesiri çi bandor sevrekir yani per her rub telefona mergi xwarib çi xwar bahs dikir ev yani az xoşaşmam rasti şfa betir milwandın riyede bandora gilser mekir avayan Kurdistan'ı bu yani ev xoşi ev avayı ev binayı kuatın damzılandın باور nakim yani devlet tekdagi kelmeniye ev امکم گلک دزگاه او دموکراسی وان دزگاه خباتی وان دزگاه جمدیتن من برپرسیاری وان گلک برپرسیار زیارت کردن یعنی خبات وا بدل دکن مرف شاش دینه خبات دکنش بو سبی کردستان
Kürdistan'daki serbukha bir ara geldin. Yani bu fikri, bu meci kardı kırın. Ev hiviye kurte kusbi Kürdistan'daki serbukha evi bir ara geldin. Ev hiç ev bavri ev bandor mükür ve az bukha geldin mi kanaati de Lozana yani paymana Lozana da açtım da bizim. Evi Kürdistan'daki serbukha بمزجنيا سروق برزاني شكردار بيرا عندن وام لبندين عملي ما هي بدار ما يقشاتير بك وامي ببينن قالك سباس كرمك راست میوی دیگه ده باش سپاس و دعا و برسی وکی دو پرسه گیدی و پرسکم دو سال و داویدا زختن پرتوکیم کردی زیده بونه و هجمارا پرتوکیم کردی و دو سال 2021 ده هاتیه چاپ کردن اشکره بون لگور راپورا مالپرا و دیار نامه دو ناو ساله که دا و 365 پرتوک شهلا وشانخانه کردی هاتنه چاپ کردن و او استانبول و آمده و چند باجار دینه daha پرسامه اوا بگشتی چاپ کردن پرتوکین کردی ده چه آسته دایه آنجی کرد دخوینن راستی بله دخوینن لباوری آمن رژه خواندنا کردی کمه حسکرنا جبو پرتوکه و رژه خواندنه و دناو کردان دا ایرو ده چه آسته دایه این دکارن و سروان مجاران مراتشته که بیجن قالك سباس يعني ام بيجي برس جديده tabi herkes gel gor fazla karbe şuruba bike az bu hatta ha dedik de Türkiye'miz le bakuru sen şabuna ana yek piyasa tüneyi tünü kabini gardiyan pencere çabı ana üstüne tünü kabini şu bu çiz bir minak yedim yani yek gireday navro kafaya do gireday şahsini bişkare yani yapay yugot Kürdiye'mez zeden nakını le bu beşerna büyüye derketi ve halk binazgu kefan juanti ve herkes gibi Kürdiye ve hatta dikrar belki nakını az da bizim Kürdiye ki men namay piyasa içine güçlü künen le çok az dukhinin azwen zan işberk münakaşa serna ekirin rahna nakirin nuhar ravşa çapkirina Portuga ligor men gihakti merhala kadan nabne tebai her çok anne khondinji yani helbet خوندن لی چوک از کم جبه خوندن به چاپ باخوا به زبون چاپ باخوا بر همین کردی باکور کردستانه لگور من نکیمی نابن چوی چاپین پرتوکی نابن چوی جهان دیو مرحله دیو ام ایتی بچابه کی مزل خبرن ام نه او زمانی بری صالح حقتی و حشتی و حتی نودی کام ما دیگو بلام کردی می چیز ببلام ام نه ایدی اون ایدی خلق خواندوان لنبرکو پرتوکی دنره لمجاری دنره والگور ویجی که دخونه آن نخونه اگر ام بکارم yani بکنی بیشکار ام بکارم بالا خلقی بکشینن به مجاری خواه تشتی راست بینن به مجاری خواه دیروکا کردا بنویسینن به مجاری خواه شرپیهاتیا کردا بنویسینن شانوی کردا بنویسینن باوریا من او که ایرو چوکا کم ببیر روش به روش زیده ببیر adın az jibom pivana ki çiz beje nizanım Türkiye'nin kurdi Cenab-ı Tejigot yapıcıgot maden ki aposte çapkırın hagar ne fırotun ve hem çapkanı top babi nika çapkın mecbur bigrin le emdinarın ne girtin hatta cana başkanın ne tefekkirin معناه از فوی بنی زن بلکه هنکی زن بچه کدیم نره از دیوژن ویده می پرتوکی کردی تیم پروتن و شخانه کانه خو خلاص بکن و شخانه تی فکرن جوی پرتوکا چاپ دیو کانه خو خودی بکن دیو خو خودی جی بکن دیو زیده جی بینه یعنی از القلب مم نه چنه خو خودی بکن دیو پر زیده بینن شو بوک بهتر چاپ بکن ها گیان دیو مرحله ها گیان دیو مرحله اف شرکتونه که اف TV واتای کو زمان کردی نامره. لی پروبلمک نه هیا. ایرول باکور کردستانی کردک به ترکیه که پرتغالی بهتر چفردن. آب کتره. دیو ام حمل گلهم حول بدن بکاربن بکرد دو بیشین. yani کردک
Kurdî fêr nebû xwar nekirî dert ez hûnî zanim bi Tirkiyê lê dikê helbet karê dike gelek baş e divê em Kurd êdî vana protesto bikin em pirtûkê wan nekirin û nexwînin wan mecbûrî Kurdî bikin ve çavê pirtûkên Kurd Tirkî bi destên nivîskarên Kurd vê dernekevin ji ber ku tu jî baş zanî li Ewropayê kîja Pirtûka derket xelk têk Ewropî dixwînin lê dinevin bi kîja zimanayê yani ne bak bunu teyî hatû bû bê eser nas dike lê yekî Ewropî bû bê eser nas nake evvel Pirtûkê binevî bi Tirkiyê ev berhem Tirkiyê xelas bikû tu xwe perçe jî bike ew wê qebûl nake ew berhem Tirkiyê ji ber vê derdê min ew ez cana Brazîla dîşînim xebatê başî dikin ji bo vê heger em bikaribin protestokê dînin ser wek çawa min got divê rêxistinê me winî zimanê Tirkî protesto bikin hemû civîn û tiştê xwe di Kurdî rakin divê em hewl bidin nivîskarê me gelek hêjanin qîmetin lê wê qîmetê din zimanê Tirkî zimanê xwe dikujî Tirkî dewlemend dike tu bi zimanekî çi qasî berhema lêkî ew ziman qûsanayî dewlemend dibe yani em tu heger qelemê xe êgê Kurdî dewlemend kirî Kurdin ê Tirkî Yaşar Kemal binarı bi nizam Pirtûk wê hemû dîniyê bela bûyî û Tirkiyê wek nivîsgarekî Tirkçe hesib zimanê Tirkî êgî xelas kir ez kan bêjim paya wî gelek têdiyê malum ki em zimanê xwe dikujin ê xelkê pêş bidîvin divê Kurd jî fêr bibin ez vê winî dizanim bê ku hevdû bêşîn bê ku hevdû yanî rexnê xerab ez çû carî nakim dijim yani lê divê em protestokê bikin ew berhema Tirkî derke em nakirin xelas bikû Havve çağı te havl bide hemû nivîskarê te Tirkî lekin ezin yani nizam yani divê em giranî bidin zimanê xwe em nebin em reşbîn nebin em nebêjin xwendevan tune ye û em ê dev Kurdî berdin na şaş e divê tu nivîskarek wextê dî nivîsîne ew neş bû îro dinivîsîne ew ji bo sivê dûsib yani 5 sal, 10 sal, 5 sal izin sine. Bala xwe me tu fajî yek ji wan e em tim wextê derketin piştî heştê em derketin Ewropaya me got mezinê meşmer tiştek nivîskî neştin. Ma ne warî? Em digare tiştek tunî belkî hep jî dagirkera wan dakiribin lê em direxin dikim divê ma mezinê meşmer tiştek neştîken bixwînin. Madem ki tu vê zanî tu binivîsîne Bera nebiyete nebiyete nebêje babê me bapîrê me kartê meşmer çek neheşt. Ez çi dibêjim cana şexsî difikirim. Bideş her şeyi ber yani divê em hûnî bifikirin. Ez dibêjim muxtê gezbana lê dikim ji bo zarokek bo neviyê xwe lê dikim. Bera nebêjin kalkê me ji ber dijmin reviye hat Ewropa kefe xwe nerî. Şimer ev berhemla heştirin. Pê serbilin bin. Ew pê serbilin bi hevalê wanî serbilin bin. Hevalê wan serbilin bin hevalê wan serbilin bin ve ev geşbûne vê geş bibe. Ji ber vê divê em morala xwe xera nekin. Ez şî nizanim yani çapkirina Pirtûka yani çawa çap dikin çilo çap dikin me nedîtî em bala şap nebin qet hetar û şeylû. Lê nexem em li Ewropa dijîn xwar gelek weşexane fêr bî divê çawa tu li Ewropayê perê wan pir e û divê qê heman pira ji dîwara derdixin û bişînem çap bikin lê cana jî em melek dibe yani ez bixwe ser xwe dibêjim me ez dibêjim ji dêrbavê wek alîkariyekî yani ji bo berhemek Kurdî derkê bû bê vedakirin em yani her çi qasî em bêjin jî hezarek $1000 mere pêre dike û dehên dike û qerz dike heta mere dixelînin êmî werê yani ez ser xwe dibêjim lê ez dibêjim bera derkeve û bi erzanî jî here yani çavê min ticarî nervê bûyî ku ew bera bê firotin perê xwe derxin min heta roja îro min perê çi pirtûkekî negirtî û nexwariye carekê tenê ladaş qasa nivîskarekî me belkî nas dike zû deyî belkî niha 15-20 salayî rojkê goya wela Pirtûka me hatî firotin deka were wî perê em şer bixin yani herê her çi qasî pê kendinekî jî lê rastiyakê lê êm ew jî derneketî lê ez çi carî şêk nabin ne reşbîn bûmim û ne dibêjim ya xelk nakir wezî devçe berdim na ez heta me bezê kalê xwe bikim divê herkes bike em ji bo îro nanibîşin em ji bo sivê nanibîşin eva dîrokeke malum kî kalkê me ji mer tişe neştî em jî ê xwe bihêlin
بل اوج رخنا منك وذي والي از خو نرش بينم خوش بينم هاي شو قصد برهم كردي تين شابكرن شبو من قولك نو تيفكرن او قل فكرنا قولي هربت إيرو شهر بين دكن سبب من حيش ده بانزا وهر وهر بيروش بي بسايم بام برهمنا امير زمان خود فكرن شبر بيجي قبل شابكن امکان هب ام آلیکاریا باشن خانه خوشی بکن ام آلیکاریا خواندوان خوشی بکن لی دیوی ام نبیجن خواندوان تونه و از دخسرم و از نماشاب دش بیکاری بردم نه دیوی کسی گیرو تشکیوا چه نبه ام حاول بدم راست حاول بدن درست زور سپاس بله برز و بوبه سر و گوتنه وی فستیوال راشنبیری کرد دهوق خواندی و راستی مجی خواند براستی زواج اوینی مصطفی و گلخانم و توکاری و گلخانم ده تکشینا کردستان دا به بارزانیا و را من پر هستیار کرد دمک دریج بو که من چروکه که وها و لسر کردان نبیستی بو دستی و خوش بتن هون وی گوتنه دا که دبیجین که و از وی کرتی بخوینم بارزان دیگری رمان انفال کرنا و 8000 بارزانیان و بارزانیان و 227 رو پلان پکتی لباکورا کردستان دو سال 2017 هنده طرف وشانخانه و سیتاب هات وشاندن او بلاف کرن رمان وها دهرقه گل خانم دگود من جی دنویسی جهوار ناو گوهرن و ناو راستی رمان و شوراش کردان دستپیکا صدم و انفال و رونی دیکد رمانج دستپیکا تفگر و برخوادان بارزانیان و یا لهمبر داگرکران دستپیکا انفال و حتی آزادی کردستان دا دو گلخانه دا حاطه نویساندن و هوناندن بله و پرسامن اوایان ها و از بزانم که و رومانا خواه و بناوه و بارزان دگری و گلک جبینان دا ناسین و گوتن لیدن نویساندن و پرتوک دا گلخانم کدک مزن دایه هند کارن و هنکه و بحث گلخانم و جمرا بکن و کرم کن بله سپاس لی بله از بحث گلخانم بکن دبی چونامده وقتی که از دکتر مالا گلخانم موجوداری ذکر دنبیسان و دمل دبلا بارزان يعني البدي حكومتي الهر دري خاني جدا او كسين كوان هاتون انفال كرن وشهيد كرن يعني خاني انفال وشهيد شبه جدانا نوكبن بله اي خانم مجيكا وقت ديار يعني زلامي و تي و شي زابا وكوريوي حموها انفال كرن يا خاني دابوان وقت الو بشيل كرن روش که حنکر گوکره ما یا هر کسی که گور نفوساوی پیره بوکا خوا و نبی خوا ای بچوک خانیه گوروان داوان یعنی مزن بو ایدن زاروکی وان اسقالا وان هر کس خانی گوروان داوان ایجا گوت کره من گوت اب خانیا فراتش کلیه مگو چی وادای گوتی کره کی منه نه چون به هاویه وقتی کم چون کردستانه چون مالوان شهر روجامان محلکن مگو که خانیه ملکیه اساسا حقي خوف قلم والله دراسي بيجي ما مشتا او نبي هاري بتوك تدي او دايك اخوت تدي والله ما بتي وام شهاده بيلي ور قلتبو تشوه تي بخازي كلام كي ولا حقي خوف قلم نها وقتي من بيلي نزاري يعني من روجبونا كو ازل سر انفالي ازيكي وهمم يعني وقتي من رومانك افرن از خوازم او رومان سر اساسي راستيب دماغ مدت شبر بيجي قام مخواست أسهر مباشرة كردستاني بمينم بميك كسين عن فاكري الروجي مسردنا سي مالا ذكر شبر قال جرمبو وشري سبيم حتى ساعات جانزة دونزة مكاني بقول بشتني روجي ساعات كيبو بشتي قال قريم دور هاد مالا بيري من ناس نذكر بيري نبيه وز كرام حازم مروفك قال جامر يعني براسي إنسان كي قال جاي نهاجي مالا ويدم مامشوا بله از وزارو گشتک ام چون مالا پیری نه پیبی شاشمام ما پیبی شاشمام دور رنگ ویجی جدا بو
Ya bu hazım valla yetişki beşim biri tam Kurdiydi peyvi. Le duru ve rengi ve vaki Kurda nadı. Kenya got yani var hasıl kirok tireje. Dur ma fهم kir biri yani vakti Kurdistan le Rojava'yı le Rojava'yı Kurdistan'ı dama tekuna Kurdistan'ı ku Qazi Muhammed Dadılık'ın Barzani ilgel pensi donuzda peşmeke xwe darin Sovyetî. بله Hejbona ku roj ki mezal bibîne vegere ku vegeriya îro ew başêrê Kurdistanê bi saya wê çûna wan ê Sovyetê bû. Yani em heger ne çûbana wê çeqîkanî bi Kurd nemana ew cuda ye. Ya wextê darin vê derê pêşmergî wî gelek jê xortin az dibin yani ne zevkînin. Yek ji wan jî ka Mustefayê ew jî kar dike darê karekî ziman û velhasîl li karê xwe li Gul Xanimê rastî. Gul Xanimê ile aynı karî dike. Gul Xanim jî gayek em dibêjin hemşîre. بله Min carkî pirsî min verî bigota biraderkî guwala hemşîre bi Kurdî nizanim bi Kurdî ne Kurdî nexweşhal yani bi Kurdî monî pêda kiribû nexweşhal lê gona nebêjin nexweşhal bêje hemşîre jî Kurdî ew mekteb dixwand ji bo wê mektebê jî dixwand gelek ew vê demê şerê wan wekî cîhanê hebû ê Stalin û Hitler welhasil yani ew jî nava şer debûn. Mala wan jî yani vê jî bavê xwe du biraya xwe wenda kiribû. Şerê Rusya yani çîrok dirê jî welhasil Mustafa naz dike û berê jî lêkolîn şer Kurda çêkirî Kurd ya wana çin kînin semayê demek şefê wê dibêje ava Kurd şaş dimîne darê pêr welhasil de min got çîrok dirê jî naz dike divê ka were mala min dibe mala xwe war bavê wê û birayê wê jî di şerê Rusya û Hitler de şehit ketinin ya jî hatinin kuştin. Dayika Gul Xanim û du xuşkîrê manin malê bira miratînê diharîl vê derê dê peyvin û Mihemed Mustefa jêr behsa Kurda dibû serîndana wan dibû hemû şî baş fêr dibe. Dûr dilê wan dikeve hev lê mixabin wê demê li Rusya qedexe bû ku keçê Rûsev gerîb er bizewcin. Nikarî بله bizewcin وصل yani. راست Ya heta gir mecal çêbû ew qedexe rabû pevdûr zewcîn lê bu Kurdek gelek baş hatta çend cera ketibû civînê Barzaniya li Sovyetê jî yani bejdariya jî ava kiribû û di vegerê de dema serokê Netçeveyî Nemir Barzanî divê em êdî vegerin. Şerdê me çêbûyê hekem venegerin milletê me hemû wî telaf bin têgerin. Gul Xanimê jî li vê derê civînê yê axirtinekê dike cera yekem serokê Netçeveyî Barzanî wî dibîne divê ew ev kî ew axirtineke ecêb dike divê rast Hakem hûn venegerin milletê wê têkere. Nam yani welhasil di romanê hey kesê meratî dikare bixwînin. Barzanî nemir jî ka şaş dimîne divê ev kî ya Mustefa razî divê wela şoberê cîzanî bûn yani misale xwe divê jina min e û bî awî dibû Kurd û Kurdistanî demek anfal çê dibe wekî min got zilamê wê du kurê wê şêzavê wê an tên anfalkirin lê ser vê Saddam wê rehet bernade yani leşkerê Saddam dibêjin tu Rûsiyê tu çima binager welatê xwe dibêje ez Kurdim Kurdistanî min vira welatê min e ez Barzanî min ez ê bin vê erdî dibên veşartin yani pir em bêjin wêrek bû gelek cara serpêhatî wî yani pir dirêj e rastî ew carekê dar pêşmerga birîn bike dema vezgerî leşker pêz Esîmê Gulebaran dikin lê bi birînek biçûk jî pilîtê xwe vedişêre heta mecal dibînin malê vezgerê yani gelek serpêhatî hebûn min dît ku yani dayîkek pir tijeyî pir zaneyî min êdî berê xebata xwe dawê wê digot min di nivîsan guhdarî kir hemû li ser esasê gotinê wê hatiye afirandin roman piştî wê carekê min şekil behs kir goma musta filmê Titanic dîtiye min got na wallah min nedîtiye Fakat hayam gotunu zanim gona. Ya ev romana te o Titanic aynı. Kurum go Titanic ki. Gotu Swedi bet her pedebek bibine. Asat meneri birasi ki vakabu. Le rasi hayam jetine bu. Yani meneri ki bu. Hatta أنا az keyf baş bum le mehamu bir yerle kirin. O nüvisandın.
biri ebu yani ve gelek kahramanı vakit kiri pirekin melevan kesevan atman fırkarın hamberi leşkeri Saddam tüyüzükür gelek yara ilişkirin şarkırın leşkeracı xistibin hamu pire organizasyonu hatta nişano yapmadı من شانوی انفاجی نمیشن دی داوی شانوی خود شبرکل دبر برزانی همین رش گریدن آن او رش گریدن توزان yani عادت کردای دماغ شونه تیسر وان کسی وان تی کشتن حتی demek ki hatta tola vantı hilalin bir raş girdin. Evan girreşu ya şano idi men evreş bedebe pide rakiri yani damag Kurdistan azad pili ba hami milleti bajer dike top dike de la verin ma hatta nahar raş girdayı raş manawa dil eşi خمگینیه دیگه بر ازاره موینه بینی کردستان آزاد بید و ام ایدی بیش رشی دینن از کنجن نورمال خکن لی او رش گریدن آن بوی وقت موده yani بله راست بیه لی بوی وقت موده تو هر دبلا بارزن همین رشن لی پرفشی شکر الوانجی ده پیری خبرتا وی آوی بام چون سر مزله وی مشتر شانده بود درخواست باورم لی مالباتا پیری نبیه و زارو کیون باور بکم چون شابو کاوی دیگر تو برای بنا همیا مزنه ای مزن تویه و مدعو خانجی کر بکن و حنک دیگر تو والله چه وقتی بخواد حقیقت تیرش برگو واسیت پیری پیری او 2002 هذا شو رحمتي 2000 نهان مجله البدايه 2010 ده 2010 حبت ملعبون بله يعني بيلشي ابو قهرمانه كده دبي ام قهرمانه خو شبيلانه كن موجوده كن بيش دبي ام بقربن مثلا افان تشتيوا ام بيجن ام برجان دبي بزمان بيانيا لاوروبا لامريكا فدا يعني بيلي دكارنو برجي بيجن بله بلا روحه شاد زور سپاس بو خبات و بو خدمت و راسته اللي ام بالشنا نزال من قيمه الناني مثلا نبا كرده da هنا بو عادت ام bana بله راست اوجی راست مثلا بيجي belki وقت veremem mesela barzan digri به زمان اوروبي قال لك كومالين انساني يعني اوروبا دكار بلي نخوشخانه بكن يبقى همو نفسي نخوش 20 سال 5 سال زمان خونه دي زارو که خونه دي سن يعني قال لك لی مخابن انا بکردی در کتی هفیدارم اوه زمان دیگه دروش که در که و بروش که سیا پیری ول بدهی نخوشانک جیتر و اروپیاد بفکرن راسته بله و هم هدی و تنه و دابیا و برنامه آخه و متویز و تشتری با پرسکم و تشتکی داویه هیا و هینج و بو تماشوان می هجا و ببیجن یا گلک سپاس belki mezbete çıkışa kirden şey davi eve heybur ricamın eve ku herkese mala xwedê zimanê xwe vegere mala xwedê bi Kurdî qise bikin lazim e ku her Kurdek Türkî xwe qedexe bike yani Bakuya Kurdistanê dibîne nabêjim ew mecbûrim Türkî qise bikin lê ne mala xwedê darin dibistanê Türkiye herin mehkema Türkiye gelek cîhan Türkiye wana nabêjim nika qedexe bikin lê mala xwedê Türkî xwe qedexe bikin ji ber ku heger tu ser esasê koka xwe jî gotibû tu mezin nebe tu nikanî wê kokê bidomîne îran dinerin xortiyeme ji ruhiyetane teveyî gelek dûr ketine min çavê xwe çûn bakur jî bihawînê yani zarokî mez baş gerandim bihawînê çûn bakur jî me dît yani kurê min xwe gelek aziz dibû digo baba wana kin ya yek Kurdî ne qise nakin me got hêrî hêrî tişnabê zarok li ber têkçûnê kes bi Kurdî napêvin serî 95 kan belkî zevze bijî ha em kanibin bi awakî rihayet bi awakî nerm zarokê xwe em dest pê bikin Kurdî fêr bikin aduda dezgehek dibe xort mezin li Bakurê Kurdistanê dest bi kar û xebata ziman dîrok çanda Kurdî bike folklora Kurdî pêşxe dibe em hewl bidin pevr dezgehek wa ji teref rewşenbîr hunermend nivîskara bê vekirin yani dibe êdî em min serî jî digot ez hurmeta hemî siyasetmend erê me dikim ez gulamê hemû serokê rêberên partiyê xwe Kurd û Kurdistanê hiç problem ez gulamê wanim lê dibe êdî em tişta şevdê cuda bikin
ام بیکو سیاست مدارکی نباکارکی خن دزگاه کی کنکی وگرن بن وی کوریلی روشن بیران یعنی نویشکار هنرمند حمیت تو بکن ام کورس زمان کردی اواکی فرهی بکن ام روزه بکی مانی ام بیجن 10,000 کا بینن ودری وان فری کردی بکن روزه خوارنه کی بدن وان پره به her mehecalek ya da davya kursavan her geçanek pereci bizman çok kefavane bi ve şevdur bejin yeki bine ve beyam her xorun belaş tıkın yani tişki belki kıymet abi nezile illi eve bir tesirek ku zarok ili bin ber zarok tişti bir dili van bidikin yani vakti bir bizi lvici lve dezgehe her roz niro xorun ki belaş zaman tu bavar bekin ne daha belki hazar insan var davya kurşeji her iki diğer gibi bana bir çok hoş yani tu kanı ki perhat lekal ki mezin bike le em çizikin em kare mezin dest bedikin ve em tek diren yani halk bu an nakin yani dibet işte gibi çok kanı bir selama bu yere permezin hager em bir avil bakır Kurdistan dibet dest bu kare kopukin em ben konaki am ben dezgek neçevi قد سياسة دبتي تنبن اندام partiyen siyasi rebebu çigivan dibeti tünebin Ravşen bir yani nivişkar bir hünermendi ve ne çeker nizanım bir edebiyat mecule bir hüner mecule bana hamim merd bin kona ki topke و وان organize bike و herkesi herleri bela bike و جوانا bine bin ve cezgeheli وان هم perverde bikin hem ilişki kurdi وان بدل ilişkin mesela ilişki kurdi gella girin اوانا حماتش بلا كرن ياجي خلقي كري اخوه اما بحكتوكا بريجن اما بداما بريجن اما بكري بريجن اما بكبري قوتي بريجن اوانا حمي ما نكرن دما قلت كبري قوتي بريجن يكي بكي بيجي وما مسلا من الاولمبياد جاب كبري قوتي بفهم بك ابش وشويه يعني شبر جيتنا من نرينا من مدرسه قصيره من الاول از سلاب رجع خوش بو حميد سياسه مزاري خوش دشينم تو قلتنا مشوار تنية وأز تجاري خرابي شعبي خرابي ملوانا نريه حرمة تاكشات شادقرم لي ديفيجن ديفي أو تنها بالسياسة مجول ببن يا جوك رشنبيل كيرونين جوانا شوينا خدينن وان perverze بكن زواري السياسي ده أم نما كان في شيء بحب سالي حبتي سالي عشتي سالي يعني أزي شبك يعني أم نقابل أنا ما برنامج شكلي إنسانlık temaşa بك تيجي كيف يبون أم بيكاري بكن أج بني بسينن أم راست بشتكان بني بس أم بني بسينن لبزمان إخوة بني بسينن أو ديرو كي من قلت يا رحمتي بابي مهات هاجر من وني زاني باور بك تنه قلتني بابي خو من الفش كتاب بني بسان وبابي مقت مكتب ناخذ برتشتي عجب يقول يعني إيش بربي أم بوانا لكن أم بيوارد بكن أم سياسة مداري إخوة أمنين دي بري هب yani halakaki siyaset ama el bakırı Kürdistan'a şikayet yani zanım. Tu havali tu başı tu havali tu nesişeki. Tu avrahna kibter ne yapıyor? Ya o çima hepsi yani mere rahna hakkı mere herkesi yani tu çima iş rahna azdır. Hadi bir evcibana rakın. Hafifle bugün. Kıymeti bilir şun bir ekwa, nişkar ekwa. Em hamul gelhabın. Em hepsi tamam bugün. Em kazını dişebin. Em hepsi tamam ne kem ne kavrasık yazar bugün. Sen siyasetmenden ne kan varat yazar bugün. تنين بيشكارجين كابكن هكا أم جهان هف أزادية بملتي روج بروج نيزيك دي بود به جالكس باس لا برجع خبوات شينن جالكس باس بو ببرنامج وهبيدارم هكا شو وقتي وخواست زمانم كلام زور سپاس و برز بو به اثر و نرین و لکالینه و لسر زمان و چاندا کردی و دیتنه و لسر باشورا کردستانه و برهمه و گلک هجانه گلک سپاس بو بشتر بونا و برنامه همه و هیویدارم که ام برنامه که دیو دیسا شیروه و یه هجا و پیشکشی تماشاوان مه هجا بکن و زور سپاس تماشاوان هجا و برنامه همه و برز و بو به اثر لور قدیا از او دمکی دیو برنامه که دی دیسا جوارا پیشکش بکن زور سپاس بو گهداریا و بناو خوشی دا ببینن و بخاطره و